hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamasaki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwakayijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwakayitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka. Tralenuma zukuma tunge jima tralenu o tralenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu tralenu o tralenu o tralenu Mutentamang aluhunda mzanga ruchenku diwana lelu hampepela sucheshiku hanjika hansangu yikwawu yinakwati kaike jimani anju ejima sweje anju anakundami kuchipompelu cha katolika nechimunati mukulu mpi wadingana kutramini na chipompelu chenichi yena Pope Francis kuna ku Italy wafadehi nukumujika amujika dehi ilanga tunafuri tushinshiki hayuma itanu na isatu ya sweja kuhenga ya tamanu kutama ya dingana kuirai mkulu mpi ya dingana kutangisha anchu na kuilombola eni katolika mwaitaka ikejima kulonda kuitemesha anchu mwijada kesi ni mukalunga tentamenu tushinshikenu hasangu jeniji kuna choshikudizila kumana munatentamna nami bwamdenu neidikalu wana Kennedy Kajinga Tralenu masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki. Pope Francis, the first Latin American leader of the Roman Catholic Church, has died. Did the Pope go to heaven? I think so. Yes. No, I doubt it. That's between him and God. He will be in heaven. Antra mavulu hanyuma ya kufua kuindi anasone kidehi mazu akutena na umukulu mpiyeni wadinga muntu wa muwahi. Welcomed by cheering crowds, the Pope wished thousands of worshippers in the Vatican's St. Peter's Square a happy Easter. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Unknowingly, these would be his final words spoken publicly. Just after 7:30 on Easter Monday, Pope Francis died at home at the age of 88. His death was announced by Cardinal Kevin Farrell, who commended his lifelong dedication to the service of the Lord and his church. It's honestly, I think, impressive that he made it to Easter. I think that's almost like a miracle for Italy. And I think tonight is going to be very sad for everyone. When he came out and said Buonasera and his simplicity and really echoed St. Paul's words, I fought the good fight. Kajinga mpata Trump kuna kwa Amerika ni chilonda chindi nuwena anasuna kimazu akuosha nao umu windi unoki mukunda. May God bless him and all who loved him. He was a good man, worked hard, he loved the world. He reminded me of all of the things that he had talked about, tenderness. They were real, they resonated in him. He had a beautiful, beautiful smile. His eyes lit up. There was a force in him. It's hard to describe it because it is the Holy Spirit. Whenever I was with him, I was impressed by, his kindness, his goodness, his simplicity. Reaction pouring in over the loss of a man who dedicated his life to spreading the word of God. Nikashinga mpata wechunga deshuda Zambia wasoneka mazu au shona akunenga akutena kuwaha nikudizoza kwa mkulumpi wa Katolika Pope Francis wasoneka nindi umu windi unoki mukunda
chaya akayejima chuwaneni mukanda wa nzambi chuwani chalala muntu wadinga wa muwahita hindi kwesikeje na mukanda wa nzambi atujinga mpata akaikanu anaina kujika muntu yeniwu na kumutena nao hi muntu wadinga wa muwahi shinshikenu yuma yana hoshiwu nino muna hoshi mukanda wa nzambi mumukanda wa nzambi mumukanda wa mukwa kutangisha kapetulu 7 kutangila chibalu 20 hela verse 20 anasuneki nawo mulongano wa maseki ihekala muntu walonga welanga chachiwahi wabulanga kuputolaku mulonga hamaseki ihekala muntu walonga welanga chachiwahi wabulanga kuputolaku ni mumukanda wa Roma chapter 3 na verse 23 nawo mulonga anthu ejima na aputoli anakangani kushika mwashi kila lubanjilwa kulema kwa nzambi ni mumukanda wa Roma chapter 3 na verse ya 10 na kushika hatovu anasuneki nawo kosu walonga ni umuku kosu washinshika ni umuku anthu ejima aneliyuma yanshidi ilanga hancha kuhayama yumkulu mpana muteni nawo wadinga muntu wa muwahi inga mwani chakusambila chutalenu mwadinga na kumulemeshirao iyo muntu niyo mwini nawo weitejeri anthu kumulemesha watangishiri anthu kumutambika nawo tata wajila. He joins us now in studio to discuss the legacy of Pope Francis. Monsignor, thank you for being here. My condolences as we in the church are mourning the loss of our Holy Father. Thank you. That's very kind. Thank you very much. Absolutely. And nikajinga mpata wechunga da Zambia wasunekana kumutena Pope Francis nindi tata wajila. Kwesikana mkanda wa nzambi Pope Francis wadinga tata wajila ta hindi chalala Pope Francis wadinga chakadi benga nidi mutahindi mulonga mkanda wa nzamba na tuleji nawo anthu ejima anaputoli anakangani kushika mwashi kila lubanjilwa kulema kwa nzambi Pope Francis wadinga wakadi nshidita hindi mulonga kumutena muntu nawo tata wajila chinga chikala kudona muntu wabula kuikarana kadihuji ni kantesha kanshidi kwesikana mkanda wa Mateo chapter 23 na verse ya 9 mukanda wa nzambi anachukani shikutena muntu duwejima nechu tata chinaye mukwiranei kutena muntu hamaseki na kumulemesha heno watera kulemeshewa yo nzambi tata hoho mukanda wa Yohanu chapter 17 na verse ya 11 mwanta Yesu walombeli na kuosha nindi tata yindi diyi wajila kanka windi ilanga hanchuna kuwana Pope Francis wasenderi ijina dambara da nzambi yena diwaterera ho kutene wana wajila wakadi nshidi na no chineli nzambi walonga mudena imwekala nshidiku na kudisha hadi yomweni dichi anthu amavulu nawa mwichunga da Zambia ni mukaikejima anadinga na kumutena nawo tata wajila anthu amavulu na muteni ni anthu alema adine ikajinga mpata wechunga da Zambia haka inde hichilema na asone kina kushimula nindi iyo mkulu mpuna afui wadinga di tata wajila muunderi nao Holy Father ilanga mkanda wa Mateo netchuna atangi chapter 23 na verse ya 9 anatuleji nao bai mutena muntu wa maseki nenu tataku mulonga tata yenu umuhohu kwekala ho tata umu di nzambi wale ngeri yuma yejima tata ya mwanta wechu Yesu Kristu nekali hi tata kudechu na mkwereri mwanta Yesu kudana achidikanda mkwereri mwanta Yesu inzambi hi tata yao kumulonga wena akweti tata yao wachengi diyi satana dichi anthu amavulu anaditeni nao yaka Kristu mchipompeli cha Katolika anakanga nikumona kuluwa kwa yumi na kutwaleka na kutena muntu yeni unao tata wajila dichi yuma yejimi chineri Pope Francis wakanyenyi kuhosha hatoka nindi yena hitata wajila kuchina kumwekesha nao yena kuindi hadinga wa mwakama nzambuku dishine yena wadinga wakadi kumwakama nzambi na ikudi nzambi na kuila yumanyi chunamondi ya mavulu anasune kidehi anahoshi dehi nao iu mkulu mpina ina kunoka mkuunda mumkando wa Samueli wa mchimu chapter 2 na verse ya 2 anasune kinao kosu wajila
neyi chekalayi nzambuku kosuwajila neyi chekalayi mwanta Yehova ku. Ilanga hanu mkulumpieni wa Katolika anadinga na kumlemesha nao yena wajila ilanga mkanda wa nzambi nao kosuwajila wakwesekana neyi nzambuku. Hano wa maseki hekala muntu wajilaku mulonga antu ejima hiya kwanshidi. Antu ejima anaputoli, antu ejima anakanganyi kushika mwashikila lubanji lwa kulema kwa nzambi. Dichi Samueli na kumutena nzambi nindi yena di wajila ho kosichengi mukwawu wekala kuwajila chinga yena hohu nao wadikesheli na kushimuna nindi antu atela kulemesha nzambu hohu na wachengi nindi di Samueli muvesi oyi munindi hikwekala chengi ilola neyi nzambi yechuku nzambi di ilola dechu dakola ilanga hanu hamaseki anchu ayenkeri ijina muntu mukakufa chalala na afudeni kufa muntu watokanga na edeni na kutoka ijina dambara danzambi dichi kuluwa chineri hedikiri hatoka na kushimuna nindi iyuma yadingana kumutene nao hiya aluwaku hidi ikulumbula nao na inakunoka mkuundaku hakachi kayuma ikwao yadingana kutangishai antu yaluwa yina kumwekesha nao iumuntu kuindi hana inakunoka mkuundaku yuma ikwao iyi yena nadingana kulombola chipomperi cha Katolika ni antu ejima na kuichwala kulondatu yeshikule meshanyi antu yeshiku difukula kudinyi mwanta Yesu tahindi chinjila mukulumbi Pope Francis yena wemeneni hakulombola antu amavulu kulonda atweshi kudifukula kudi Maria ndichi mukwanuka wadinga na kutangisha antu ninda alombenga mujina da Maria emama ya nzambi wenda uchulombelela itwa kwashidika tataka ni efuda kufa kwechu amena. El cristiano no tiene derecho a ser huérfano. Tiene madre. Tenemos madre. Perhaps it goes unnoticed in his preaching, but the presence of the Virgin Mary in his homilies and his catechesis is constant. Within his determined spirit lies that of a reformer that is simultaneously combined with a strong and tender devotion to the Mother of God. Pope Francis is a man of strong faith and simple piety. Whenever he is before an image of the Virgin, he always devotes affectionate glances. But of all of the Marian devotions, there is one for whom he feels a particular weakness, Mary Untier of Knots. Hail Mary. Hail Mary. Hail Mary. Full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Kwekala nao ni kulomba kwa kuimusha Maria mpinjisha jivulu nao ni ya mwenindi china dinga na kwenda imwaita machunga mavulu chikuwa nae hadi nkishi wakuwumba wakwesekeja neidi Maria na dinga na kufukama na dinga na kumufufwa kumwekesha kukenga kuindini kudifukula kuindi kudi Maria. O Maria, sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Heno Maria kuindi era chahandri hamaseki hadinga na kulemesha yomwenuku hadinga na kulemesha mwana kanzambi mwanta wechu Yesu Kristu. Mumkanda wa chimwekeshu chapter 22 na verse ya 9 Yohanu anamusendidemu spiritu di chinkumi naku inzambi hakutemesha kaanyelu kulondatu yeshikumulumbulira yuma ya mweniyi ni chini akuyena kumweka na hambidi yena hakufuila kudifukula kudi kaanyelu wa mulejeri nindi talaku amnidi ngamba nidi mkaukalakala neyo weneyi nidi njungu baye umfuka minaku na shimu ni nindi difukuli kudi nzambi ni anyelu mwiulu hialemeshanga Mariaku alemeshanga nzambi adifukulanga kudi nzambi ilanga mkulumpi popu na dinga na kulemeshanyi Maria na dinga na kulombola nchwa mavulu muchipombelu cheni cha Katolika kulonda treshi kudifukula kudi Maria bayi kudi nzambi watu alanga anchu mwiulu na kunoka mkuundaku dichi yuma yejimi ya kusonga minaku
chwatela kwiluka munawoshi mkanda wa nzambi mu mkanda wa Masamu chapter 34 na verse ya 3 chenyi David uli na kusoneka nindi kuti nakutambika anthu ejima nindi chulemeshenu Yehova hamuna yena nindi chulemeshenu nzambi hamuna yena chumuchumba keshenu ijina dindi hamu ilanga chipombero cha katolika hicheme na kuchumba kesha ijina danzambi di muhohuku cheme na kuchumba kesha majina awanchu atokadehi afwadehi adine Maria adine kuijia Mateu adine apetulu ilanga mkanda wa nzambi anachuleji kuchumba kesha majina awanchu afwadehi anachuleji kuchumba kesha ijina di muho do danzambi ijina da mwana kanzambi mwanta wetu Yesu Kristu yuma ikwao yalo yadinga na kutangisha yu mukulumpi chamu chisachu wadinga na kushimu na nindi antu ejima hiyanyana kanzambi antu ejima yanyana kanzambi ni nana a Muslim akuwelela nawo Muhammad di yatemeshirugu dinzambi kuikaraka profetu windi kulonda atweshi kuilombola wena kuishikisha kudinzambi. Dirò una comparazione. Sono come diverse lingue, diverse idiomi per arrivare lì. Sort of a comparison, an example would be they're sort of like different languages in order to arrive at God. Ma Dio è Dio per tutti. But God is God for all. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. And if God is God for all, then we're all sons and daughters of God. Ilanga oinsangu mkanda wa nzambi mosi a Muslim wena akwelera nawo Yesu wadinga oi muntu wa muwahi bai ne wafiri hakulusu na kusangukaku ilanga mkanda wa nzambi nawo Yesu asangukiri mukufwa awa ejimawa adina ukwelera yumi mkanda wa nzambi unaiba ishi ilanga yena wakange nikwileja nindi ya alua na adinga na kuhiteja na kuikoka hamu kufuira kununga ichunga hamu na kuiteja ntangi shilu ya alua choche nichi hamu na wa momoni amomoni atangishanga nao Satana na Yesu hiakansi na mkulu mpi ilanga dichina oshimukanda wa nzambuku Yesu hekala na nshidiku ilanga Satana watonderi kuputola wekaliri kwa kuvulumuna dichimwanta Yesu na Satana kudinunga ngai mumkanda wa Korinda wa mchiedi chapter 6 na verse ya 14 na kushika 18 nao chejeji na mwidima kudibomba ngai mwanta Yesu ichejeji Satana himwidima hiya treshe kudibombaku hiya na treshe kudibombaku ilanga Pope Francis na dinga na kufuila kuleta ancho hamu mwichunga dejima nina wa mabumba ejima atangishanga yuma ya alua a Muslemu a Momoni ejima na chipompero cha Katolika chejima cha atangishanga yuma ya alua kufuila kubomba na wanchu ana akwele yuma ya lala ya kutena mwanta Yesu aka Kristu ajila ana ajiliku na mashi amwana kanzambi mwanta wechu Yesu Kristu dichikwasikana mkanda wa nzambi antu ejima yanyana kanzambi tahindi mkanda wa Yohana chapter 8 na verse ya 44 mwanta Yesu dina kushimu na kudi antu adinga na kudi mwana newene yanyana kanzambi na kuileja ayudea nindidi enu mudi anyana katata yenu diabolu mulonga yena kufira kuindi kwejima ko kuila yuma ya atama wadinga himbanji kufumisha kutachi hema nanga muwala lako mudi yena himwekala na wala lako chao shanga inchwambi indi waoshanga kufuma kudi yo mweni indi wafumishanga nchwambi indi bai kudi nzambuku wafumishanga nchwambi indi kudi yo mweni kulonda kudimba nacho ancho yena nao hinchwambi kufumisha kutachi dina watata ya nchwambi yejuma dichinepo Francis na dinga na kutangisha nchwambi ya bula kuikala mkanda wa nzambi enu mnatongo kineni tata indi hinyi chalala na ikudi nzambi waoshanga walala mkanda wa nzambi nao inzambi hiwalala mudi yena himwekala nchwambuku mwanta Yesu na ditene nindi yena di yinjila di yuumi di walala yena di washimu nanga walala yena di waoshanga walala mwizu dindi di mwekala walala bai muntangi shilu ya chipompelo cha Katolika ku mudi nchwambi mudi yuma ya kuputisha itongo joka ya wanchu kulonda aitemeshi antu mwijia dakesi dichihanu mwanta Yesu na kani
nindi baine antu ejima ya nyana kanzambu kudina nyana ka satana wejima wetu twavali kili hamaseki twavali kili chudi anyana ka satana ilanga mwanta Yesu hakwinza na kutramwina kunshidi kulonda atufumishi mukisaka cha satana cha Adama cha nshidi atwingiji mukisaka cha lumbwa cha nzambi mwakadi inshidi mukisaka cha nzambi mwekala walala kulonda tutweshi kutena yuma ya aluwa netu ya aluwa chubuli kuwana ilunga da kufira kuyibuta ilanga tutweshi kuyidisha hatoka netu hintrambi inkumi nakumu mukanda wa Yohanu wansangwei wa chapter 1 verse ya 12 mukakusoneka na asoneke nindidi anyana kanzambi anyi nao ejima amutambu ili mwanta Yesu ayinkelu wanta ngovu ya kuikala anyana kanzambi bowe nao au kwelera hejina dindi baine ejima anyana kanzambu kama hano amaseki antu ejima na mkwelede mwana kanzambi mwanta Yesu chinjila antu achidi kukana izuda nzambi anakani ntangishili ya mkanda wa nzambi ya kushima nao Yesu Kristo hodi injila ya kuyira muiwuru antu anachungi injila jao cha chivulu nei a Muslim wena anaukwelera nao Muhammad wakaishikisha kudi nzambi kulondela yuma yasune kawo mu Qur'ani mukanda wa uwaluwa wabulanga kulemesha mwanta Yesu cha mwinu mkwa kutwala antu kudi nzambi nao wakaishikisha kudi nzambi ilanga oyuma mukanda wa nzambi mosi chuma cha mchitanu chuma cha mchiwana chinatangishi mukulumpi weniu mweli yeniu nafwi mukulumpi Pope Francis chocha kutena nao kudinjira jajivulu jakuyila kudinzambi. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Because every religion is a way to arrive at God. Sono, dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Sort of a comparison, an example would be they're sort of like different languages in order to arrive at God. Ma Dio è Dio per tutti. But God is God for all. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. And if God is God for all, then we're all sons and daughters of God. Ma il mio Dio è più importante del tuo. But my God is more important than your God. È vero quello? Is that true? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. There's only one God and each of us is a language, so to speak, in order to arrive at God. Qualcuno Sikh, qualcuno musulmano, qualcuno Hindi, qualcuno cristiano, Indo, ma Christian. sono diversi cammini. There are different paths. Understood? ilanga mu mukanda wa Yohana chapter 6 na verse ya 14 mwanteso ashimwe ni nindi kuduho hunjira yimu yeni yinjira hinyi yena Yesu di yinjira na sone kinindi amiyami injira yamuwalala yamuumi kosimu ntunu mukwinza kuditata chinga kuhitila hohu hadi yena mwanta Yesu ilanga Pope Francis watangishila ntunindi injira ja jivulu jakuila kudi nzambi a Muslim ninjira yao a Mormon ninjira yao a Katolika ninjira yao diafumanga hiya kupapatisha nyane ya nyanya na kuidimba na ipapatishi na kuifunda msalaba amensu kulonda kuidimba na uwena anekari dehi amwine wana yanake ndenshi dijao kudimba ina mvali ja wantu adina kutwara nyanao kweni kuipomperu kulonda kuidimba ne anyanao wena anayanake ndenshi dijao kudi nzambi nuku ya hefuku na kutena nshidijao kumenso akapristu wao mchipomperu cha Katolika kulonda kuihoshira kudi nzambi chinjila umukanda wa Heberu nao chukwetoka pristumu mwikingu dechu di Yesu Kristu mwana kanzambi dichi eno akwechu mudina kuntia chaino mpinji songa menu babalenu insangu inakuosha inakuihoshera mkukenga baine na ihera Katolika ku inakufuira kutonesha mensu amabambu jechu antanga jechu eni Zambia kulonda elukinao kama na yuma ina adinga na kuitangisha uya kwata mkuluwa yaluwa na ikenga chacheni inakuosha mwaya kukenga inakuosha baine ina ihelaku inakufuira mwiruki walala washikishanga kuwa mwinu wo walala wa kumwiruka mwana kanzambi
dichimu mkanda wa Timoteo nawa chapter 1 Timoteo wa mchimu chapter 2 na verse ya 5 na kushika 6 anasoneki na kutuleja nao kwekala nzambumu ni hakumu hakachika nzambi na wanchu hadi muntu di Yesu Kristo dichinjila yachenya kuira kwiulu kosi mulongane nkude ihakumu ho di mwana kanzambi Yesu Kristo ilanga muchipombele cha Katolika Pope Francis na denga na kutangisha nindi mahaku adikoku adineyi yomwenindi ni nana ana atondu kuikaratu pristu kuimena ku anchu ne ana aputole aneka de injila yakushikila mu anchu kudi nzambi hamu ni Maria mulonga alombanga na kushimuna kudi Maria nao ayikwashiku kulonda akashikicha chuwai mama Maria mama ya nzambi wenda utulembelela yechwa kwashidika tataka niyefuda kufa kwechu amena kufuikija nei Maria wadinga na nshiduku dichuwena ne akulomba kudi yena chinedi wa mvweri Kristu yena na atreshi kuihoshera kukulonda atreshi kushika kudi nzambi chinjila hinchwambi himachuka hiyuma ya aluwa twatela kuite muka inkumini na kuchengi chuma chinalondeluhu anadinga na kutangisha kudi umukulu mpi nawu anchu atela ho kuira yuma ya yuwahi nyidimu ya yuwahi kulonda atreshi kutambula wa mwinu nei muntu kuzata mudimu wa uwahi na kuira ho yuma ya yuwahi mukuhanda kwindi kwejima omuntu wakengela muyuru akamwinka umo hanyaka hinchwambi ya yeni mpinjimu Pope Francis amwiwiri kudi mwana wa nyanya ukweti tata indi wafwiri chakubula ukwela mwanta Yesu ni nzambi nei wayiri mwiwulu Pope Francis wakwiri nindi chineli tata iwa adinga muntu wa muwahi yena odu mwiwulu. Io ho chiesto permesso a Emanuele di dire in pubblico la domanda e lui mi ha detto di sì, per questo la dirò. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. Lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e 4 figli. Era un uomo bravo. È in cielo papà? Che bello che un figlio dica del suo papà era bravo. Voi pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da te? Pensate quello? Ma forte, con coraggio. Dio abbandona i suoi figli? Dio abbandona i suoi figli quando sono bravi? Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Dio sicuramente era fiero di tuo papà, perché è più facile, essendo credente, battezzare i figli che... Pope Francis wa osheri nindi nzambi wa mutambwiri muntu wa muwahi nzambi hana atreshi kubula kutambula muntu wa muwahi mukuhanda kunuku ilanga mukanda wa nzambi nawo muntu wa muwahi hamaseki hosi dikushimla na dina kutangisha inchwambi ilanga mumukanda wa nzambi mumukanda wa Mark chapter 10 na verse ya 18 na kushika verse ya 19 mwante Yesu wa osheri nindi hano wa maseki hosi muwahuku chinga nzambu hoho mumukanda nawa wa mkakutangisha chapter 7 na verse ya 20 nao hamaseki hekala muntu wa muwahi welanga yume ya yuwahi ho wabulanga kuputolaku dikushimu na mkuru Pope Francis na dinga na kutangisha yuma ya aluwa hano hamaseki hekala muntu wa muwahu ku anchu ejima ya kwanshidi mukanda wa Efesesa chapter 2 na verse ya 8 ni 9 na tuleji naodi mulongana ya mwini na luwiro anzambi ko kukuhoelela hiyenu awenu kuhicha kunyidimuku hicha mkunkuru chambara cha nzambi akatorikana achungi ipatera ya ivulu ana achungi mashikola amavulu kufuira kukwasha anchu kumujimba hinyidimu ya yuwahi ilanga hii na atreshi kutwala anchu kudinzambuku mumkanda wa Isaya anatuleji nao nyidimu yetu yejuma ichwelanga ya yuwahi nzambu wa imonanga nindi himajiru hii tabu
ya mahina indi chukuzata nyidimu inyi yayiwaye kulonda nzamba atrinki umwa haya nyaka nyidimu yikubadika mudimu nazati mwanteso akuluswe na ntanga jami kosi Yesu Kristu di unazati mudimu weneni wakuchwamu ina nacho hakulusu anukenu hakulusu awosheri nindidi chinamani to yena di wamanishiri mudimu wakumutisha nzambi kuwaha kulonda chweshi kuchwamu ina kunshidi jetu na kuchwana kena na kutambula wa mwinu wekala mudimu anindi umuhohu mwanta wetu Yesu Kristu mumkanda wa mkwa kutangisha chapter 7 na verse ya 20 anasune kinaudi hikwekala muntu hamaseki wa muwahi welanga yuma ya yuwahi mkuhanda kuindi kwejima wabulanga kuputola ku mumkanda wa Roma chapter 3 na verse ya 23 naudi mulonga antu ejima na putoli anakangani kushika mwashikila rubanjira kulema kwanza ambi dichinei chuchudi akwanshidi niru yetu ina mwekeshi chichwa trambanga chichweyanga chichwa chukananga chichwelanga ujila chichwa kananga kovaila mvali jetu ina kumwekesha nao chalala chudi akwanshidi muna oshi mukanda wanzambi dimu chwatela kubalu mukamunyichima yetu chwatela kukuwerera mwana kanzambi kulonda echu atweshi kutwana kena ishidi jetu bai kuya kuti mukulu mpihera ka priest udi kuchipompero cha katolika kulonda utweshi kuhana nyilonga yeyi kuti wena atweshi kuwoshera kuti nzambuku watela kuya kuti nzambu kuitira mudi mwanindi Yesu Kristu diafu mudi mwanteso hakwinza kulonda yena ekali cha mwinu chechu atukundamishi echu na tata yindi neyana mazichu na wani mudi Timoteo wa muchimu chapter 2 na verse ya 5 now kwekala nzambumu ni hakumu mukachika nzambi na wanchu yena hi muntu yowu Kristu Yesu indi ihakudei hinyi Kristu Yesu ta indi nyidimu yeya yuwai Kristu Yesu ta indi kapristu kuchipombero cha katolika Kristu Yesu ta indi Pope Francis Kristu Yesu ta hindi Maria ami ihakudami Yesu Kristu mwana kanzambi mulonga wa mfwiriri hakulusu kola nshidi jami amujikiri mwijamu ifuguda mchisachu wasangukiri mukufa wahanda dichiyuma yejimi na kumwekesha nao hinchwambi hakachika nshimbi janzambi anasune nao kutwamba chinjira tunamoni de yuma inga ichainu mpinji yuma inga ichuna shinshikidehi yitanu yadinga na kutangisha Pope Francis yadinga na kure Pope Francis yuma yejimi yitanu ina kumwekesha naudi wadinga imukwa kutwamba muntu kutwamba wa muwahindi wa atama anukie na mteni naudi wadinga muntu wa muwahi kudi atujinga mpata munu mwishina ni antu amavulu bulonga wadinga wadizoza na wadinga hi muntu wa muwahi ilanga wadinga hinchwambi wadinga hi muntu wa hela Kristu Yesu hamkengeri Kristu Yesu wadinga na kutadikisha wanta wa Kristu Yesu wadibaru mwini kuikarane yena hi Kristu Yesu dinangovu ya kuoshela anchu kudi nzambi na kuichwara kudi nzambi na nochineri yena wadinga di mukuru mpu wa chipomperu cha katolika kudinawo nintangi shiriko yadinga na kutangi shainindi nei muntu nafu hayanga mukalungako muntu nei nafu wayanga kwa tinanga nao pukutolio hela purgatory kwa yanga anchu kulonda ailombereli kulonda ashiki kudi nzambi di hafu manga mukatolika kwekala nifuku dana kananga afu kulonda na ailombereli kudi nzambi atweshi kuishikisha kudi nzambi na kulomba kwao chinjila life everlasting. Dear brothers and sisters in Christ, today the church commemorates the souls of the faithful departed, which is called All Souls Day. Today we remember all those who have gone before us. We know that as humans we may have fallen short. Those who may have gone before us may have fallen short, maybe due to one frailty or the other. Today, the church prays for them, that they be received into the heavenly reward after they've been cleansed of any trace of sin, so that they can join the church triumphant, which we celebrated yesterday. Today, we pray for the church suffering. These are the faithful, due to one sin or the other, go through purgation, meaning purgatory, where they will be cleansed of any stain, so that they can attain their heavenly reward to be saints in heaven. You see? So the church suffering depends on our prayer and the prayer of the church triumphant. Remember yesterday I talked about three
church. The first are the church triumphant. The second are the church suffering. The third are the church militant. The church triumphant are those who are in heaven, the saints, which we celebrated yesterday. Today, we are celebrating the church suffering, those who are going through purgation due to one stain of sin or the other before entering into the heaven to belong to the church triumphant. So they depend on us, the church militant, those of us here, and the church triumphant, those in heaven, for prayer to aid their speedy movement from purgation into eternal reward of heaven. You see? Chinjila ilanga mwanta Yesu watangishiri nindidi mukanda wa Luka chapter 16 washimu ini nsangu ya kalunga nsangu ya Lazaro na Samaheta wairi mukalunga hairi mupagetoriku hairi mupukutorioku kosumu ntunacho kufuma mukaleya kanzambuku kaleya kanzambi di kalunga muna kuhembera mauma na wa ejma anafumu nshidi chakubula kumkwera mwanta Yesu hachidi kusompesha kanda kuyiwani inzambi wakaisompesha hanyuma ya kusanguka kwau chakaisangula una kuyinka njimba akainatila mwijea da kesi ilanga mkulu mpipopo alinga na kutangisha nindi muntu nei nafui hayanga mkalunga kunei nafu munshidi wayanga mpagetori mpukutorio kulonda antu atweshikumulomberera wena atweshikuitira logudi nzambi ayi kuna kudi nzambi o intangishiru ya wandemoni hintangishiru ya nzambuku mumkanda wa nzambi mosi chuma chamu chitanu na tuyedi yadinga na kutangisha mkuru mpie niwu hichumanyi wadinga na kutangisha nindi Maria diwa kwa shanga ka Kristu kulonda engiri munjira iya kalori ya twala kumwa hainyaka awamazu na ihoshi mapampa na mapampa mumpata ya munu mwishina ilanga kuesikana mkanda wa nzambi anatuleji nao hinyuwa kwa shanga antu kulonda ishikiji kudi nzambi hinyuwa twala nga ka Kristu kudi nzambi mkanda wa Yohana chapter 14 na verse ya 6 mwanta Yesu na kushimna kodatu mbanshi twinje nindi inakuya kuditata kunafumini ilanga na kenza chengi na kuitambula ami nakaishikisha kuditata yami nindi ami njila ni walala ni wumi kosi muntu numukwinza kuditata chinga hadami dichimwanta Yesu diunekare mkakushikisha ka Kristu ejima kudi nzambi nindi anyikoku indi atianga izudi ndiye na wayiruka wailombolanga wakaishikisha kuditata yindi weruka anyikoku indi ejima Maria hakwashanga muka Kristu ni umuku ya muyuluku Kristu Yesu di kanka windi wakwashanga antu kulonda ayi muyulu mumkando wa Mark chapter 10 na verse ya 15 anasuna kinaudi nao muntu kubula kutambula wanta wa nzambi nei mwana wa nyanya hakengila mokuku wanta wa nzambi hinyi Kristu Yesu mulonga Pope Francis wakanganya kutambula wanta wa nzambi mkuhanda kwindi nei mwana wa nyanya wakanya nyikushinshika nindi Kristu di chamu ini bai Maria ku bai intangishu ya katolika ya atamaku yena hadi na kunoka mkuhundaku ana ina kunoka mkuhunda wenawa ana adikehe shinei anyanya na kutambula ntangishu ya lala ya Kristu Yesu ya kushimna nao Kristu wa afuiri kukola nshidi jetu amujikiri mwijamu hefuda mchisatu wasangukiri mukufa weno di ayanga na kunoka mukuunda hikwekala kunoka mukuunda kudawa anafu cha kumukana Kristu Yesuku Pope Francis wa kanini kumukwerera mwana kanzambi mwanta Yesu wadinga na kulemesha yuma ya tokanga Maria watoka dei mwijamu umu windude kudi nzambi ilanga yena wadinga na kutangisha nchunindi Maria hafuiruku amusenderi wa mkuma muyuru di hafumi ni hakulomba na kufufwa na wa Maria pinji yejma ikuwana inkishi udina kumwekesha nao Maria mulonga wakudimbe wa kwa kuindi kudi satana wete satana kuyula umu windi na kukana Kristu Yesu dichichaino mpinji tushinshikenu chengi hachuma chikwau chamchitanu na tusatu yuma yadinga na kutangisha hii mukulu mpiyeniwu unafui Popu Francis wadinga na kutangisha nindi yena di wasinsiri mwilonga da Peturu ilanga mkusoneka kwa Peturu nyikanda indiye di asonekeri mkanda wa Peturu wa mchimu ni mkanda wa Peturu wa mchiyedi hana ateni munsangu ya kutena chipombele cha katolikaku hana ateni munsangu ya kutena Pope Francis ku hana ateni munsangu ya kutena
atu pristo amukatolikaku nasonekina kutena nsangu inakundami kudi Kristu Yesu ne mukubakula mukanda wa Peturu wakusambira Peturu nasambiri kulemesha mwanta wetu Yesu Kristu inkumi ninaku udina kushimuna hadi nzambi tata yindi nzambi tata ya mwanta wetu Yesu ni spiritu wajira iu anatujiriku nindi anatujiriki na spiritu wanzambi echu tuna mkwereri mwanta wetu Yesu Kristu dichi Peturu hadinga na kulemesha popuku hela hashimwini nindi yena ambaka musinsa kudi popuku mazu ana aluwa ngeshu mazu awo sheri mwanta Yesu kudi Peturu mumkanda wa Mateo chapter 16 na verse 18 hamwiwiri nindi indi anchu antena nganawo ya minyi yena hako akola nindi eye Kristu mwana kanzambu wa mumi mwanta Yesu akushimuna nindi nawo shikudei nami eye Peturu helo lidi dinambaka chungira chipomperu chami Yesu ya kalunga hiyamba katresha kuimika mushindu chipomperu chiku wadinga na kushimuna yumanyi wadinga na kushimuna nindi Peturu ya ina kazatisha hamazo auna oshine amia mkristu mwana kanzambu wa mumi dihina kachungira chipomperu chami hadinga na kushimuna nindi Peturu di chipomperu cha katolika hera di wata chikiri chipomperu cha katolika Peturu wata chikiri chipomperu cha Kristu chaka amone wanga na mesu waili na kushimuna nsangwai waita chikuda Yudea mumkanda wa iri chapter 2 anchu akubadika hamakombakaji ayedi ashikiri mu makombakaji asatu 3000 hiya kukwerera mwanta Yesu ifukudimu ayudea inkumi nako mumkanda wa iri chapter 10 hiya kumutemesha kwena kushimuna kuda gentili Cornelius ni chisaka chindi hiya kumkwera mwanta Yesu Petru di waishimu inini di enkeru nsapi ya kutachika chipomperu di enkelu ngovu ya upostoli kulondata chiki chipomperu chenichi chamawani ni chipomperu chambala yo mujimba wa Kristu di chimazo wana ihengeshi mukatolika na kutongonjoka nei Peturu di wata chikiri chipomperu cha katolika ilanga mkusoneka kwa Peturu munyikanda yindi hana shimu ni nsangu ya chipomperu cha katolika ku hana shimu ni nsangu ya Maria ku ne mkushinshika munyikanda indiyejima iyedi muku wana mwijina da Maria wanyi muku wana mwijina da Yesu Kristu muku wana mwijina da nzambi tata muku wana mwijina da spiritu wajira diu atera kulemeshewa by Maria ku dichintangi shiru yejima ina dina kutia anchu kudi Pope Francis ya wandemoni hiya kufuma kudi nzambuku dichena ntanga jami mabambu jami na ikonko mweni iyuma ina kuhosha nechina hoshede ina kuihoshela mkukenga ina hela katolika kuina kufuira yenu antanga jami eni Zambia mwiluki mumoni kulema kwa kufa kwa mwanta Yesu akurusu mwanta Yesu wafuiri hakurusu kola nshidijenu amujikiri mwijamu hefura mchisachu wa saungkiri mkufa chunashinshikide kama na Pope Francis wadinga imukwanshidi wadinga imukakutramba wadinga na kutangisha antu yuma ya luwa dichinei muntu na kutangisha kwa yuma ya luwa ya bola kuikala ya lala amtendanga nawe inyi inchwambi mukakutramba dichikama na Pope Francis wadinga imukwanshidi nei echu ejima wadinga na kukengeka kubarumuka mu mutima windi na kudizoza nei mwana wa nyanya kulondacho eshiku mukwerera mwana kanzambi mwanta wetu Yesu Kristu ilanga cha ushona anganaki ni ilanga cha ushona yena nafwi cha kubula kudizoza na ukwerera mwanta Yesu kukamwihi na kufa kwindi Pope Francis wasonekeri mazu akukumisha wasonekeri nindi yena hakuikala wadinga ika pristu ni bishopu mkuhanda kwindi kwejima yena wahene ni wumu windi kudi Maria dichi walomberi nindi ujimba windi utweshi kunoka mkuunda se nifuku da kusanguka kwindi amujiki hakuna kwa tenanga onao papo Basilica of St. Mary Major wumu windi wejima nindi wa uheni kudi Maria mama ya mwanta mujiki wakoleka ilanga hauheni kudi Yesu Kristuku mukanda wa nzambana tuleji nao muntu wejima watela kuhana umu windi kudi Kristu Yesu kudi nzambi kulondacho eshikuza tisha mwaya muchima windi ilanga chakuhalwa Pope Francis nindi waheni umu windi kudi
Maria. Kuputisha itongo joka kuna mweka ni mwitongo joka ya wanchu kudi satana nechina sune kumu mkanda wa Korinda wa mchiedi chapter 4 na verse ya 4 naudi satana nzambia makono na putisha itongo joka ya wanchu kulonda buru kumona kulema kwa lubanji hirwa kulema kwa nsangu ya yuwahi ya mwanta wechu Yesu Kristu. Diwa putisha itongo joka ya Pope Francis. Dina putisha itongo joka ya wanyuri ampata munu mwishina awana atongo joki nao Pope Francis na idei na kunoka mkunda. Ama kwa anuwalala na wiruki nao enga wadinga na kutanga shima ya aluwa ina kumwekesha nao hana ina kunoka mkunda ku ilanga na afuiri ho kutisha antuku waha. Mulonga kukenga wanta ufira kuile mesha kudi antu ampata mnu mwishina. Kuija imkwechu hada wawani kadehi muntangi shiruyeni ina dinga na kutanga Pope Francis eyi. Kubaru mkamu mchima wei na kudizoza kwei kulonda utuweshi kutambula wa mwini wanza mudi Kristu Yesu tahindi kwe ukutraleka ukudinya muna necha dinya mwini popu na kubura kumona kulema kwa Kristu Yesu na kubomba shana yuma Kristu Maria Yohanu Peturu tahindi kwe ukusakula ho ishina dimdo dijina da mwanta Yesu. Mukanda wa iri chapter 4 na verse ya 12 now himwekala wa mwini mumajina achengi hano wa masekuku chinga do dijina da mwana kanzambi ho mwanta wechu Yesu Kristu. Dimwekala wa mwinu dichei mkwechu huku mkwera mwanta Yesu tahindi huku mkana nzambudi na kufira nindi amwini umu wei leru dinu watera kubaru mkamu mchima wei kuhimpa itongo joka yeine kama ni yume na dina kutia ya aluwa kulonda utreshikusha chukwele ucheyu chimuho mudi Kristu Yesu bai ukwelera Maria kubai ukwelera Yesu ni Maria hampinjiho imuchinjira chinga utondumu aminatondi Yesu Kristu na nochi neri wafiri akurusu kola nshidijami. Tanga kumazwa mumkanda wa Korinda wa mchimu. Akorinda wa mchimu chapter 15 na verse ya 1 kushika 4. Ukuwana naudi Kristu Yesu wafiri kukola nshidijechu mumwanyi kanda ya jila. Amujikiri mwijamu wasankiri mkufa ifuda mchisachu. Ukumona wa mwini wanzambi nzambu kwa mwina ukukwinka umu wa hanyaka ukuikara mwana kanzambi. Dichumkwele mwanta Yesu kulonda tueshiku kwa mwina akwinki uumi wa hanyaka leka kukulondera ntangishiru ya satana ya Pope Francis na dinga na kutangishai kutueshiku mwana kulema kwa kufa kwa mwanta Yesu. Mwanta Yesu wafiri hakulusu kola nshidijei wa manishiri mudimu wejimo wa osheri nindi chinamani to hana kukenga mufweti yena hana kukenga uzatu mudimudu wejimako na kukenga mkwele ho yena mumuchima we umushinda meni yena hirantwadi na kulondera Maria ene yamine hirantwadi na kulondera Muhammadi ene yamine nukukorera ho Yesu nukulondera ho Yesu ho bai wachenguko ukumkwera mwanta Yesu mkwechu wa mkwelere mwanta Yesu mkwelere lelo ukukwamwina unadinga nami bwamdenu neidikalu wana kine ndikajinga kwanikira chinga neku nikuchitokoloki kufira kukwasha ku eno antanga jami mwiruki mana amuna awoshi mkanda wa nzambi tunashari falenu masukumatunga ejima ayeseki mutena wakuyitongekela ejima ayeseki